Hello my people. Leo nataka kupiga nyama. Leo nilifurahia kupiga nyama, nilikuwa nakumbuka nyama zangu na nilikuwa nakumbuka mostly veg. Nilikuwa nataka kupiga, nikasema hapana, acha nizichange na nyama. Kamata nyama yangu nikatia kumoto, nikatia momai, nikatia na viungo. Nikatokotesha kwanza. Mbele ya gisi niko natokotesha, nikakamata matungulu yangu hiyo ya mweupe, nikaanza kuisukula vizuri. Hii matungulu mimi naipenda sana, naifurahia sana, surtout musombe inakuwaka utamu sana, na mu vegetables zozote zile inakuwaka very delicious, inakuwaka ya mzuri sana. Nikazisukula, nika make sure mchanga wote unatoka kwa juu. Mimi sipendaki sana toa vitu mshopu nianze sema wale visukula. Nikifika kwa nyumba na visafishaka kwanza mzuri, juu nivitie mfriji, vikikuwa nivitie mfriji vishakuwa safi. Ndio kawaida yangu. Hapo tu nikitoka mshope ndio kazi yenyewe naanza kufanya. So hizo mboga, hizo veje nilikuwa nazikumbuka sana kuzikula, nilikuwa namaliza siku bila kuzikula. Nazo nika make sure ninazisukula moja moja ili vile mchanga mamikono ya watu kushikashika. Nika make sure vyote natoa. Ndio moto ndio natoa mikrobe yote, lakini inasaidianaka na mai. Ndio hivyo. Kakamata ya pili, nikaanza, zilikuwa fungo mbili, nikaanza kuzisukula nazo, kaanza sukula kabisa. Kila siku nabambiaka, hizo veje zenye mnatoa mshope mnaanza fikia mnakatakata, mnakula mikrobi, mnakulaka mamichanga yenye inaenda mtumbu kubaribisha kule mu estoma yenu. Napatia estoma kazi ya kusagasaga chakula. Msikuwa mnapatia estoma kazi ya kusagasaga chakula, mnaichokesha sana. Make sure unasafisha mboga zako mbele ya kuzipiga, ziwe safi. Okay. Sasa nilimaliza mboga yangu, ilikuwa ishamaliza kutokota, nilikuwa nishakatakata na maveji zangu. Na ile matungulu nilikuwa nishamaliza kukatakata vyote. Njoo hivi sasa naanza kamata maveji natia maveji, naanza ichanga na ile nyama. Sasa imaliza nikafunika kwanza ile matungulu, red onion na ile ya mweupe vyote nikachanga mule. Nikachanga kabisa juu vipate kutokota kwanza mzuri, vichangamane na ile nyama. Huku nilikuwa niko nakatakata tomate, nakatakata matomate zangu. Njoo pale nikafika natia matomate. Mimi sikungua kukamata hivyo vyote nivitie dry. Kama mimi niko napiga veje, napendaka veje zangu nizipige na matomate na matungulu yenye sikutia dry. Viungo vyote vile nisitie dry, soft viungo vyenye niliuza msoko vya bunga. Njoo nikatia hiyo season kwanza, inakuwaka mtamu mchakula. Chakula yoyote ile. Nikatia black pepper, napendaka kale, sikulaki pilipili lakini napendaka kale ka pilipili ka mbali na kaodere ka black pepper kana kwa utamu mchakula. Sasa nimaliza nikatia tomate pasta. Njoo vile. Sasa nilimaliza nikaanza kuvifunika, nikatia mafuta kwanza, mafuta vidogo wa olive oil. Sikungua vya kukalanga kwanza juu nilikuwa najisikia njala. Nikasema ndavivuanga tu vyote vile na vitatoka tu utamu. Unaviona gisi ile tomate ishaivya na matungulu ishaivya hivi, naanza sasa kuvichanga. Anvio ile iko napita yenye mnasikia ni anvio yenye napita. Juu niko kwangu, niko mveranda, niko navuta hewa, jasho iko mingi mnyumba. Na vandratere yangu iliharibika, niko naanza kwanza kuuza ingine kesho.
Njoo hivyo nakimbilia kwanza mveranda nivute kwanza kahewa, mafulao mamiti kwanza unipige miti kwanza nipige mo hewa. Najua tena watu wanene njoo vile majasho mingi ya nisha koga mai, lakini mai wapi? Huko kwetu ni wakati ya jasho. Mnaona sasa mbeje zangu nishazichanga mzuri na vichanga naendelea kutia mo maviungo vyangu ili viweze kuwa na sose ya kilo. Na sose ya kilo yenye ya mzuri. Sasa imaza nikatia ka lemon ka vitamin C. Sasa uko napiga mboga usiko na sababu ka jinja, ka kitungulu sumu, ka lemon, kanafanya mboga butamu. Hata kama utapata ile maviungo vyote, tia mo hata hivi vitatu. Huku nilikuwa nachoma nyama. Kwa mwenye alikuwa anapenda nyama ya kuchomewa na bugali tu bila sosi. Nikasema ndakuweza. Acha nikupigie zako pembeni. Njoo nikaanza kumpigia pembeni. Njoo vile sasa nimaliza nikawasha. Nikatia namba zenye napasha kutia. Njoo nikaendelea niko namchomea nyama yake. Huku ile manani yangu nilikuwa nishatia mo chonga. Njoo nikachongorora sasa mzuri. Nikaanza kuvichongorora bie kabisa. Vikakuwa bie, vikachangamana ile matungulu na matomate, kapondekana mule. Munaona kisi inakuwa very delicious. Guys, kama kuna kitu mejifunza usikose kulike, kushare na kucomment. Hiyo itanisaidia sana uko napata mavideo.